Sanibonani, igama lami ngubazamile Nkwanyana, ngiminyaka ewu-26. Ngihlala eNkonzane Shop ngokwesigodi khona la eMelmont. Sanibonani, ngibingelela mina igama lami ngingumuki okwedlula isibongo dabuko laseshowe esigodini soMpungose eMlalazi Mbizo number 1 kodwa njengamanje ngila ngokuhlola eMthunja municipality. Ngithanda ukunibingelela igama lami ngufezeka ngokwaneni suka khona la eMelmont bagcongo. Ngiyabonga. Njoba nibahle nihlobile kangaka nihlangene kanjani? Sihlangene ngokwegodi. Ahlale sihlangene ngokwegodi sehlukene khona njengoba siyiMelmont sehlukene kodwa bakhona abanye abasuka ngaphandle kweMelmont abala njengokuthi khona uSiphandakazi nje khona abasuka eDubeni khona abasuka bagcongo bese sizohlanganyela sonke la. Mina njengoba nje sihlangene lana ngizothi njengoba sihlangene nje ukuzobungaza ukuziphatha kwethu njengoba nje sizintombi sizimbali zesizwe ukuthi kahle thina njengoba sizimbali zesizwe nje sizigada kangakanani ngalokho thina esiyikhona ingakho njengamanje sihlangene okanye kwezinye izikhathi sihlangana sibungaza lolu suku lokanye sibungaza lokho ukuyiphatha kwethu lobo mntombi bethu. Into ehlanganisile lapha ubuntombi bethu ukuthina ukuzazi ukuthi thina siwubani hlangene ngokwegodi ehlukahlukene. Kuyinto ejabulisayo ukuyiphatha ukuba intombi nje ave kujabulisa kakhulu ngoba uyakwazi ukuyiphatha nje uyakwazi ungayimoshi uyiphathe nje ukhombisa ukuthi uyakwazi ukuyihlonipha umuntu wesifazane esithini samanje. Ingane eningi zahluleka ukwenza lokho kodwa ke nxa ukuthi thina sikhetha ukuba izintombi siyakwazi ukuyihlonipha iyo leyo nto leyenza ukuthi sijabule uma sekujabule thina kujabula nabazali ujabule nemphakathi ke sigcina sesijabula nje sonke sesizintombi sesihlangene. Mina ke njengoba nje ngizothi kuhle ukuthi umuntu azigcine aziphathe ungaminci hayi kuyahlaleka uyiphathe nje khona abantu abangaphambili kunami abango 26 years kodwa bathi uyabheka emumva yethu into yethu khona abanye abalahlekile manje lokho ke ubuhlungu kakhulu ngalendlela eyisimangaliso uthi umuntu udade nje ngelinye ilanga uthi hayi mina ngiziphethe ngizigcinile kodwa manje angihlolo kubaleke ngani ukuhlolwa ngoba ngathi ngathi hayi cha kubalekile ukuhlola ngeke ukuthi uthathe imbali incane uyikhulise qede uyibeke uyivalele eboxini ngakuthi uyivalele eboxini lapho uzoyibeka phezu kwetafula noma uyibeke phandle ikhazimule ibuke wonke umuntu ngakho nawe kubalekile ukuthi ngisho uyintombi ungahlali phuma hamba nawe uyohlola usiqaje ngobuwena zazi wena uthi unguba. Kuyajabulisa ukuhlolwa and kumnandi into nje yokuqala engingayisho ukuthi na maningi ama challenges esibhekana nawo sizintombi siyaphuma seyigoleni siphume phambi kwesandla sabazali kodwa sina ukuthi siyazi ukuthi yini esigcinile kuthina siyakwazi ukuthi sibamisha ukuthi sifika endaweni ehlukahlukene sifica abangani abahlukahlukene sifica ibehavior khona ehlukile nathina ebesiphile emakhaya siyakwazi ukuyiphatha thina sinapho ukuthi abazali bethu sisaba ukukhuluma nabo emakhaya kodwa masithuke silapha emhlolweni omama esihamba nabo bayakwazi ukuvuleleka kuthina ugcine usukhululekile nawe nangani ukwazi ukukhuluma naye. Abanye bethu nesho nje abakhona ukugeza phambi kwabazali babo kodwa thina siyakwazi ukuthi thina sizoqimbela abomama bethu balana siyakwazi ukukhululeka kubona sivulile bazi sishabe kuthiwa sineyinkinga engakanani siyakwazi ukukhuluma nabo. Ngiyabonga. Mhlambe sisiphethe nje eningakusho abantu bakhuluma ukuthi niyahlukumezeka kumosha ilungelo lenu na yonke lento nisholo nina ke nithine ebantwini niyaphoqwa kaniphoqwa anibatshele bezwe ukuthi lokho enikwenzayo kusuka phi. Lokho esikwenzayo kusuka enhlizweni zethu ngaphakathi kuyinto enhle kakhulu akekho umuntu ongakuphoqa ukuthi uhambe umhlolo noma uhlolwe uyintombi ukwenza ngoba kusuka othandweni lakho okusho ukuthi okusuka enhlizweni yakho. Ngiyabonga. Nje udade wethu esekhulumileke sewaphongoza ukuthi wonke umuntu into akayenzayo uzenzela yena hayi ngona mhlawumbe kusuka kukhona umuntu omphoqile okanye umfosile ukuthi enze leyo nto. Mina nje njengalezi imbali njengaimbali nje zonke noma zikhona lana ngizodumba kwalezi imbeko uqabhuka kwenza imanzando ekhaya liyeza ndiyiphekile ingambo yomvoma ekhalele umqaqo nginikeze uqoqo bobo buntombi izintombi bungapha kweciyo zintombi ephimbeko ngqola ingapha kokuchopho izimbali zesizwe sesiqaja. Mina ngakusho ukuthi na uthina ngisho ngithi akekho uphoqo ngokuthi sizohlolwa wonke umuntu uyizele ngokuthanda kwakhe ngathi nje mina ngiqala ukuhamba nje indaba omhlolo ngakuye bangakutshela
ngoba ngikuthanda. Kekho mina umuntu wafika engiphusha la engifuthi thamba emhlolweni wena. Konke engikwenza ngoba ngikuthanda. Abanye bethu bayathanda ukuza la kube ukuthi na emakhaya bayanqatshelwa, abanye babe benqatshelwa ngokwenkolo zabo kubekwe lokhu nalokhu. Abanye bethu oma bethu bekhipha imali zokugcina ngokuthi bafuna hleze sijabule ngaso sonke isikhathi.